Distinta deputada Husi Partido Fretilin, Signora Sancia Florencia Paisambano, visita Grupo Sovato iha aldea nongkikan suku Babameto postu asilo. Iha visitenemos hori asisti membro Sovato sira atunune fahe sirni osanfunan durante tinan ida. Osan hirakne Husi Partido Fretilin investe ba militantes Fretilin atunune desenvolve sirne moris lor-loron o basirne necesidade umalaran. Membros Grupo Sovato iha aldea nongkikan suku Babameto postu asilo hamutuk Grupo Walu makhanesan tuir maine Grupo Kuakase na nuan Nikneno Biti Usai Pelaku Lilis Ulkuma Loel. Kompostu Husi Grupo Walune hahu fahe uluk osanfunan Husi Grupo Kuakase. Membros Grupo Kuakase hamutuk 34 pessoas sirne osanfunan Husi Grupo Sovato durante tinan ida hamutuk $2.360. Grupo Kuakase doeta na buah ni fulu dolar natunteo dolar bone ni membros bote no ando pinane sin setelah data buah leluete nane sinan buah pinjaman sinan sapukun lampopi atau silueta naik kan jadi neoni sinan luet baik siluet kinyanan saat kebuka baik siluet hau bubar ni sing sufa naik sin hembati loit na Sovato inabati dala o asin sinasoi na loit na oke loit na Sovato selama hentausi Sovato hentausi na si loit na tutate na sinait na ako kapun itu talang tekunina Sovato ng tapo na boy dahil soi ng kami ato ni bote na dahil soi ni kuin na jadi loit na ni ako au eke ta loit na nabala i Grupo Kuakase Sovato Kuakase que oke continuamos com você jadi ito kita mau pa awak kalau himboy mo kan grupo inaw na le au na be undoy niki au sete ke ana au bulan grupo heke kay tuntunan kalau mistor kesa ko kung hindi kesa kali jadi grupo yun na tahu kata ko Grupo Kuakase kalau Thailand ini po na le ang grupo na inam sa tabi mo sa kimena kamera deputada penting na niya ni grupo na inanana si Loite na be mabate okay les como viane na es membros de que nos toran pani mungkin sila
sabi nogle siluit na kalau detail ko bes na sila kompleto sa nogle ta sinabali kay siluit ini di soba. Jadi kay sama kami ni soba ato inen dan ato ko salamat la yung kay kita belo ko inigin kan. Okay ikin ba? Luit na nga bala karena soba ato invest inihinan luit na inen mo baka partido kini mo pamplena dan invest niyo in militantes. Jadi sekawas kalau humpoy mo Fredelin, antau kabin peluit tayo. Kalau sinabala, antau inong kontinua luit tayo. Jadi no ba no kita berpikir terus. Distinta deputada Sansia Florencia Paissangbano hateten katak. So uniku partido Fretilin makbele halo grupo soba ato honia militante sira. Esolane al tuet camarada sinoproke. Pamolog nila soba ato, atinin maneonan. Namin na ito sehe ni grupo, membro sin nesnesit militante partido Fretilin. Sumbi neo na muna tidak forma talalin. Namin katabetan neo ne. Namne kung nagkukay may sa neo ki. Continua la grupo ya. Nauna leo. Tabua masih loita ana. Masih kuarter masih 50%. $1 kan hitloy. Ito na continua on magfood. Kung loyat namin, kamolong niya rin, pinagsegan di jalan makna. Ito na rin. Bigyan ka, grupo na isang maasang ka, o naniw ako, kaupier ka tayo. Mungkin may pagsigil yan, ito tatali. Ito yung kasama grupo niya. Ito taas. Kung ala partido ko siya, ito mag-group na pinilitante siya, business ko sa bahay. Pagkuhipan nila ng partido gobyerno noon, Emma on the heat, kaya niya, soba ato namin, ineno ko si Play. Ito namin. Agradece na namin ang grupo yan, alalaw sen, o kasi ang mga nagigingin ka, ito ito siya sinisuruan desi, na nagradece tebe. Ito ay kung continua na bala, kanabe nag-second ni dalalat namin. Think continua, kumuhiya, o kembati es isiluit. Ano ito kung ano ito kung ito kung kamolong ni militante sa Green hitay ko ni Sorry nesnesit din grupo soba ako. So lagi mungkin ang mga pagkalan niya wala soba ato ini ang tam nila molok. Husi grupo walo representa husi apaza sintunaw hateten katak. Ami contenti tambah liusi grupo soba ato makbele resolve amni Moris lor-loro no necesidade umalaran. Apaza sintunaw mo sa tutantang katak so partido Fretilin makbele desenvolve pobo husi kiak no mukit. Di grupo na nuan suman ng popular 50%. Inuit una pa. Una ng makasoba ato. Orang 2,180 na. Hindi na karena soba ato namunit. Apaza sintunaw mos afirmatan katak liuhusi grupo soba ato ami bele iskola ami ne uan sira. Ihaw rasik mos konsege halo haw ne uma. May makasasarin karena mereka Thailand. Japanese na pala grupo hay grupo mo. May tayo sa sekolah kita anak tayo sa tayo na buwan sa sekolah. Wait iyan na naito iyan na sekolah. Alam niya ang privada ina na extra 50 ang mental load na kakal. Deputada Sansia mos hatu tentang katak nese hola brankas foba grupo walu iha aldeanong kikan suku bobo meto postu asilo. Nabe. Au naon dili ya fanyo masuk angkip na. Au he uwab meta uwab ta poene na. Okay, kita Baluk Syura,
Atuhetan informação nebe factuais no atuais, que tahaluhan inscreva iha canal APV23 Online News, haneham buta notificação, for comentário no fahetutan da mídia social Siracelo.